Pozdrav za sve pratioce. Poštovani pratioci, evo na kratko da se javim povodom najnovijih dešavanja gospodina Žarka Hrgića i dešavanja na YouTube sceni. Kao što i sami znate, Žarko Hrgić je osoba koja živi u izolaciji dugi niz godina i njegova priča ima dvije strane medalje, a mi možemo samo da zaključimo koja je prava na osnovu pregleda kolega youtubera koji obrađuju njegov prostor i koji obrađuju taj dio područja gdje se nalazi kamp kućica sa njegovim pasima. Moram da kažem na početku jednu stvar, jednostavno nije mi jasno zašto trošite toliko vremena oko nekih nebitnih stvari. Jasno mi je da svi žele da zarade i teže za zaradom i za pregledima, ali nije mi jasno zbog čega dolaziti više puta na mjesto i snimati, a da nema nikakva korisna tema o kojoj se priča ili da se dotakne jednostavno neke određene teme, jer svi oni koji su na YouTube-u žele naravno da čuju nešto novo i šta se zapravo dešava. Sve se tu snima većinom kako čovjek leži, kako čovjek pije pivu, priča istu priču, ništa nema korisno ili jednostavno ima nekih smiješnih naslova. Žarko je zimu preživio uz hljeb i so, Žarko je ustao i prošetao i tako te stvari, mada mi znamo da to baš tako nije, ali jednostavno nema nikakve korisne teme, nema onog što bi zanimalo sve gledatelje na YouTube kanalu. Smatram da treba da postoji neka korisna tema o kojoj se može pričati i svi pratioci koji prate ovaj kanal da kažu svoja mišljenja i svoje komentare, da kažu svoje prijedloge i ono što ih zanima u ovoj priči. Nemam običaj da pravim neke velike video scene, jednostavno želim da to kroz nekih 5 do 7 minuta kažem i objasnim ono što me zanima. Žarko Hrgić dugo godina živi u izolaciji, jednostavno ima svoj neki autoritet kojega se drži, ne želi ništa da promijeni i ono što je sve pričao kolegama youtuberima, od toga se ništa zapravo nije ostvarilo. Kada pratimo njegove video materijale koji su snimani zadnjih 7 godina. Zato eto želim da kažem da jednostavno želim da radim neku korisnu temu, neku interesantnu temu, da se te teme dotaknemo i da tu temu obrađujemo. Ne želim da gubim vrijeme uzalud, jednostavno iako bi odlučio da dođem da posjetim Žarka Hrgića, želio bi da tema bude interesantna i da sve one nepoznanice koje su ostale budu razgovarane sa sagovornikom i da se kaže svim ljudima koji gledaju šta će se zapravo dalje dešavati. Evo želim da vas pozdravim sve koji prate ovaj video, želim da vam se zahvalim na sve lajkove koje ste ostavili na mom kanalu, puno vam se zahvaljujem i pretplatite se na moj kanal, ostavite like i želim vam svako dobro i vidimo se u novom tutorijalu, puno zdravlja i sreće vam želim, kanal Bend Mimo, svako dobro.